Somali? Yes, he's Somali. He's Isaac. Is Isaac. His Yes. name is Qadar. Is Qadar? No, his name is Rasta or Mahad or Rasta. Oh, Mahadrasta. Yes, I sent for him. So I sent him 70 kg, which is 70, which is 9 box. No, name box. Yes, 9 box. Each box is How much for 1,000. how much for kilo? Each box is $1,200, which is 8 kg is $1,200 You mean for the box or kilo? Gram. for the box. For the box, 1,200. For the box is a 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo, 4 times 4, right? No, one box is 8 kg. No, I'm asking you. How much kilo in the box? 100? 1,000? 200 for 200 8 kilo. divided by 4. That's 300. Every kilo 300. It's 300. No. 100 divided by 8, right? Yes. That's I what. think sideetan halkii bogsa u maleyna. That's 150. So it's very cheap. Yes, that is how I give him even because he was like a friend. This is So, very cheap. Because what happened? yeah. Because it's from Africa, so he is a 400 every kilo. So when you deliver the goods, you see equal by that's 1 kilo for 150. Yeah, that's perfect. Okay, so total. How many cartons he take you? 70. 70. Yes, I Oh give my him God. 70. So you sure that you track it? You track? They So I deliver. yes. They deliver to him. Yes, I deliver to him 70. So which vessel you use for? DHL. Me? No. Me, I use me. Actually, I'm Ethiopia now, but I was in Gambia. I go to different Africa to do this thing. Yes, you understand. So I suffer a lot. Yes, yes. I'm the one who sent him. I'm the one. So 1,200. That's $84,000. 70 kg is he's supposed to give me $10,500. You understand? Oh, okay. 10,500. For 70 kg. Yes, he's 10,500. supposed to give me 10,500. Okay, 10,500. no 10,500. So he sent me 2,700 with sending money. He said sending money is 300. Only 3,000. This in 7 months. So do you have his picture? Of course, I have his picture. I have every evidence. I sent to Manal. I sent for her. I show her the text. Everything. Just wait, just a minute. He say he's in France, right? Yes, he's in Paris now. Okay, just do it. 1,800 is remaining. Now almost it's 7 months. So you sure there's no risk about him? Yeah? Everything is delivered. Of course, even I have evidence for everything. Everything is delivered. Yes. Okay. Lacagta qaar wuu usoo diray 3,000 iyo waxaas idhahdeen. Aywa ii sheeg. Okay. Now I'm in Ethiopia now. Asaba. Even in Gambia, Dahir, Warab al-Kaaba in Gambia, when I was working I can introduce you a good people who are safe. Okay, wallahi, I was there for 3 months. I was eating once. Okay. Once everything, you know. I think I have his number, this man. So let me to call him. waxaan ku samayn karaa kaliya horta community u kaashaan fahamt እሺ መረጃሽ እንዳለ በጣም ወሳኝ ነውና መጀመሪያ ለኮሚኒቲውን አሳያችኋለሁ አለሽ
እሺ ችግር የለም ሁሉም መረጃ አለ ሁሉም የሰጠሁት ሁሉም ነገር አለ ቪዲዮ አለ የሰጠሁትም ለነሱ ያወራነው ቴክስት ኤቭሪቲንግ አለ عدايمي يردن إيه مسجد أنا يسوي كوضع هذا اللي وانا هيا بيكتري كل በእጁ የሰጠው ሰው ኢቭን እንትን አለ ምስክር አለ ለሱ የሰጠው በቃ مرخاتي قاعد تقول لي بحتى وجهه قاعد بيكتري قفكي ፍራንስ ያሉ ሶማሊዎች በጠቅላላ ያውቃሉ ሶማሊ فرنسيس كشوفتو دم بوي تقانا جبت من الحين المسؤولية وي أكترش الجمل مش عايزه شيني فكر والله العظيم ማለት ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ነገሩ ላይክ እንዴት ነው በጣም አንድ ነገር ለመስራት ሳክሪፋይስ ስታረጊ በጣም ስትሰቃይ በጣም ያምሻል መበላት በጣም ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ጊዜ ተበልቻለሁ ግን ይሄኛው በጣም በቃ I will never let him because I know how I suffer wallahi I was without food አልኩሽ 3 ወር ሙሉ ያለ ምግብ ነበርኩኝ እዛ ታመሜ የታመምኩኝ እየሰራሁኝ ገባሽ ስለዚህ አንዲት ዶላር እኔን ሊበላኝ አይገባም waxay tiri lacagta markaad qalbigaaga maaragtay aad ku gubato ee lacagaad cuntada iska soo xidhay ay tahay 3 bilood xataa waxay tiri aan cunto u soo cunin lacagaan meel dhigan shilin ku booriye markuu yahay xalaal lidkayga way kaaga xarun kula tahay ku tiri lacag si yar fudud kugu soo gashay dib maaragtay laga qaato $1 xataa anigo kale in layga cuno ma aha bay tiri xaq ma aha ይገባኛል የኔ ፍቅር ግን አንዳንድ ሰዎች እኮ ትንሽ ስለሚያማቸው ነው ጭንቅላታቸውን ገባሽ ደግሞ መስረቅ ደግሞ የለመደ ሰው ነው የሚሰርቀው እንጂ ጤነኛ ሰው በፍጹም አይሰርቅም እና የተለያየ ችግሮች ወደዚህ ስለሚያመጡ ነው ግን ካሁን በኋላ አሁን የመጣሽው ክፍል ዳህር አለ ሰው ይባላል በጣም ጽድት ያለ ሰው ነው ይመልስልሻል አስቢ በቃ እንትን አይደለም ምንም አይነት ችግር የለውም አይዞሽ ፍቅሬ ወላሂ በጣም እኔም ሰው ሰምቻለሁ ዳህር በጣም ጥሩ ሰው ነው አሪፍ ሰው ነውና በሱ በኩል ሜቢ እኔ እንዳውም አሁን ተስፋ አገኘሁ እንጂ በጣም ነበር የምናደደው በጣም ነበር የምቃጠለው ግን አሁን ጉዳን ከጉበኔ ዳህራው markaan adiga ku helay baan rajahay dad badan baa rajaan helay ku tiri hadda markaan adiga ku helay way dad badan baa igu daahir waa qof wanaagsan bay tiri wax ወንድ ልጅ እንዴት ሴትን ይበላል ቆይ ሰርቶ መብላት ይችላል እንደዚህ የተሰቃየች ሴት ለዛው አስቢ gabadh waxay ku tiri soo gubato soo shaqaysato soo dhiiday sida wiil raga lacag uga qaadan kara ለዛም አፍሪካ ሀገር እየተዘዋወርኩኝ አፍሪካ ሀገር በእሳት በፀሐይ እየተቃጠልኩኝ والله ሰው አልመስልም ከአፍሪካ ስመለስ ብታይ waxay tiri afrika markaan kasoo noqonay hadda aragtay way tiri lacagta san kasoo shaqeeyay bacda ciidan saa u dhex wareegay ibabaydan garateen hadda idan arki lahayd bay tiri lacagta markaan ku dhidaysan oo kana አይዞሽ ፍቅሪ አለ እንደዚህ አይነት ችግርም አለ ከዚህ የባሰ ራሱ ታይዋለሽ ግን ሶማሌ በመሆኑ እኛ በጎሳ በደንብ አድርገን እንታወቃለን የሱ ፎቶ ደግሞ ረቅ አድርገን እንጥለዋለን ማንኛውም ሰው ደግሞ ይይዝልሻል ችግር የለውም እሺ አንቺ ብቻ ቀና ማለት ነው ያለብሽ ሰርቶ ደግሞ አይፋሽ ነው የሚባለው በቃ እሺ የሰራሹ ላብሽን መቼም ጠባይልም የትም ቦታ ኢንሻአላህ አይ ሆፕ ሶ ቢሮ waxa weydiisa ninkaan ma business raa ka dhaxaysay ku aamin ninkaan jibutiyan weeye madrasa saldaha qaraabadu qadaa faransiisku degan yahay waa la yaqaanaa marka hore option community-ga la hadlaa ee jibutiyanka ah waxaan dhahayaa ninka gabadha xoolaha ha siiyo haduu diido community-ga iyo cadeymaha iyo adreeska loogu diray qaraabada aan dawladdu gudbayna markaas dawladda go'aan ka qaadanaysa ma fahamtay ninka aanu qaraabo soo gudiyay dalka simple inta saad ma ka tahay weydii labaas arin mid መጀመሪያ ወደ ጅቡቲያኖች ማለት ይሄ ልጅ ማለት ነው ጅቡቲያን ስለሆነ ወደ ጅቡቲያኖቹን ኮሚኒቲ ነግራቸዋለሁ አለሽ እና እነሱን ነግራችሁ እንግዲህ ይሄን ልጃችሁ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ችግር አጋጥሞታል ምናምን ብዬ ነግራቸዋለሁ መጀመሪያ አለሽ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጫት እያስገባ ስለነበረ ወደ ውጭ ሀገር ማለት ነው ይሄ ራሱ እንትን በጣም ችግር ልሱን ላይ ያመጣለት ስለሚችል እሱንም ነግራቸዋለሁ አንቺ እርግጠኛ ነሽ ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ወደ እነሱ እንዳደርስና ያንቺ ወርቅ እንትንሽ ብርሽ እንዲመለስልሽ ትፈልጊያለሽ ወይ ብሎ ጠይቁሻል 100% ወረብ الكعبه እኔ ሙስሊም ነኝ والله በቆል በቆል ዲያርባ ዋይና አንዱ ሸጤው አንዲቱ ሸጣ ጨመርኩም والله halbeena ku meeshay gabto wax waxaad inta soo dhastay waxaan ka wadaa community-ga adiga soo qaadi waayaan in ninka la dacweeyo oo la xiro ኮሚኒቲውን ካላመጣ ከሱ ብር ካላመጡ ማለት ነው እስር ቤት ቢገባልሽ አንቺ ደስ ይልሻል ላይክ እኔ ብሬን ነው የምፈልገው ላይክ lacagtaydu baan rabaa ቤት ያደርግልኝ እሱም ገብቶ ገባሽ in la xirxiro iyo waxa ma rabaan lacagtaydu baan rabaa ቤት wax kale oo deey muhiim ma jiro ድሬዳዋ ላይ ማን አለ መሰለሽ ኢብራሂም ዱዋሌ ይባላል የሱ አጎት ነው ጫት ወደ ጅቡቲ ከሚልኩት ለአራቱም እንትኖች ኃላፊ ነው ኢብራሂም ዱዋሌ ነው ስሙ ኃላፊ ነው ማህበሮች አሉ 4 ማህበር ለድሬዳዋ ታዋቂ ሰው adeerkii ba ashil togomchin adeerkii ba jooga bay ku tiro afarta ugu sareeyay ee Djibouti geeyay chaadka ay ugu taajirsana Ibrahim Duala la yiraahdaa ashi qati telefoon kisma saad ኢብራሂም ዱዋሌ ነው የሚባለው አጎቱ ድሬዳዋ ነው የሚኖረው አይ ስልክ ቁጥሩ እፈልጋለሁኝ ላይክ ወይራ ጋር ነበር ለكن هذا ما ነበር ጊዜ እሱ አቆደ የሱ ስልክ ቁጥር ደግሞ እንድትልክለት ኢብራሂም ዱዓሊ የሚባለው ማለት ነው ሪያተን ወባ ሐበሽ ፎሎ ባክ አረገኝ ፎሎ ባክ ሰው ደብኩ ይዲ ኤክስትሪ
follow back sorry ايه habeenada dambe ayaa la soo qabtay kuwiisa qofka aan ku arkay send me I'll send him. Okay, all right, okay. لا سؤال لك إن لما نعلم تلون لما نعلم تاتش سؤالي ما لا سؤالك كاش لا تسمع كلها ثلاث إيش هي عايز وش فكري laakiin lacagta weydii meeqay ku leedahay 700 من هي البرنا $7,800 نوم لسه يقرأ 700 inay dhahdo maleena سيدات كوني ستة بقول باكو حدا بيتري سنت ستوش الكون بفيت كهم بفيت 2,700 7 ወር ነው እንግዲህ አስቢው 300 መላኪያ ብሏል አንድ ላይ 3,000 ብር هي أنا ضدك يجي لنا دعمية دوني يا طاهرة ضدك يا حبش ذا فرصتك يا شاد مرة واضحة عينيسا ama oga waa qana nidaamka soo aqaana nin la Cabdiraxiin soo diri jiray waa qana nidaamkaas lacagaha uu joogo iyo kullu waa qana iyo sida loo diro iyo dadka loo diro iyo kullu waa qana waxa garaabooyin gado dhan oo joogo Mareykanka iyo Yurub waa qana yaa guriga soo aqaana hadda ninka guriga soo aqaana هي سوية بيتون راسو يقوال برنبارج يقوال لالش برش ماشي مريت لا يورد كم يملس رجال ظاهر تروسا ونوشي ان شاء الله I hope so والله الله يستوي الظاهر إلى خيرك سي ظاهرة وحن كل ظاهرة سوكو سعلنية وحبوك كل كاغر adigu Isa iyo dadkiisan aan uga dhiganayna ma fahamta hadii asaga uu عيسي بأنا كلا قرني سلام غير شيء waayo markuu hadlaay سالمي بالو إيسا سلامي بالي يسون قوسانو مجمرين قدام مارسوالش الناس برون كالملسود كسو كزام بحالا نقرم الجامعة إن لا تنوى حبشيت اللي يمكن برشن تاقين والش ان شاء الله طاهر والله حبشيت adigii baa noo joogtaa anaga dadka waa isku dhex jirnaa yey dooliga saa u hadlayso like native waayo qof ku dhalatay ku barbaartay ku wax barato waayo ilmaha Soomaalida maskaxdooda ay qatashi ku hadlay Ingiriiski ku hadlaysa perfect Swedishki perfect ku hadlaysa luqadiyo dhantiisa ka haysa ilmaha Soomaalida wax ka qatarsan male ha boss ninkan ku soo diro wata marka kiiska adiga marka waxa imaanaysaa brima bridamimo እሺ እሱ የሚልሽ ነገር እናደርጋለን እና እንዳልኩሽ ወደ ጉሳው ነው መጀመሪያ የሚያርሰው ማለት ነው ከዛም በኋላ ደግሞ ያገኘውን ጉዳይ ይነግርሻል ነገ ሳይሆን ከነገ ወዲያ እንድትመጪለት ነው የሚጠይቅሽ አመጣለሁ ኢንሻአላህ ማናል አለች ታደርግልኛለች አመጣለሁ ማናል ባይሶ ሸግሰ ሳደን በኩተሪ ቲያር አይ ሻሽደ ነው ገራ ቲምኮ ማሐመድ ሻሽደ ነው ገራ እሺ እኔ ቆንጆ Okay, thank you all of you guys. Thank you all of you.